بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث التاسع والثلاثون حديث جبان تتي اجينا يدوم من الدكتور حديث ان يتم ان بكات على امودي عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ميلاد الله جنت سين مود بماك ان الله الله تجاوز ويوتني لي ونندلني إن الله تجاوز بي الله يوتني لن عن أمتي لا مفتعن الخطأ فالجر وبكوات والنسيان يجتغل وما استقره عليه يكون بفرصة أمود الله سبحانه وتعالى ويعفني كمفت محمد مفت محمد صلى الله عليه وسلم هدياتنا تيجي كتي konko tayde falji ɓe waaki e konko ɓe yejjiti e konko ɓe forçaɓe huuwi nder yewtana oɗo hadis ko hadis hasan moƴƴo rawahu filliki oɗo hadis ibnu majah wal bayhaqi wa gayruhuma e ko ina ɓeɗo karmo koɓe wi wo hadis on ne selli donc an ibnu abbas ƴettam ibnu abbas radiallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نلا الله نفسه مودون قال ماكي إن الله الله تجاوز لي الله يا فنكلا يعني ويا فنيلا يعني ويا فنكلا سبع من ويا تكل عن أمتي جاي مفتي عندها الخطأ الله يا فنكلا جاي مفتي عندك ويكون فالجري وبفال بيكون بهواك والنسيان اللي يجيتكم بأي وما استقره عليكم بفرصة هوي إنهم يوتنا بيافا حديث حسن حديث كمؤكد رواه في ذكر ابن ماجه وبحديث وخيرنا قلنا بيده هذا كلامكم مني كأوليد وتجاوز يعني معنى عفا يعني ويافك على الخطأ ويته خطأ يعني كبو والبو باعتواك هذا علم ذا ويته نسيان وتوضع حق إلا ما يمود هذا عنده يجي تدا يعني كفانا استقرار كدولة هذا الدولة يا هو yiɗo fiidata donc falgere koko waɗiɗo a ko a timminira yejjitugol koko ɓernde ma iwi e muɗum forcegol bani koko doolana force fo waɗa yiɗo fiɗi tati bon ɓangini e muɗum nela ɗon wonde allah yawtani mofte makko ɗen ɗiɗo fiɗi tati ɗum mbi tindini ɗum kadi waɗal dalla ala dalika alquran tindini ɗum ɗo kadi قال تعالى ربنا جونا لا تؤاخذنا وتعنني في إن نسينا سنين ججت أو أخطأنا ما سنين فالجين ووكي فقال الله قد فعلت الله يعمل جدي من ننجي كتاب سيجيتي ما سووكي دل يدك من كا وقال الله سألت ذلك وليس عليكم على كفر جناح بكات فيما أخطأتم به كون ووكي سيون ووكي كون حاول من ذلك bakar rakel wi walakin kun ma ta'ammarat qulubukum ko erne mon be tewi yu no Allah ngi rew wa qala ta'ala man kafara billahi kaydu alla ba'da imani ba'da gobbi illa man ukriha siwana ko on dola forza e wor ko forza ko non wa kandu ta berde makko mutuma ilmin bi iman ni ko no be ka iman no be iman on ya walakin kun mo ya ta ko man sara bil kufri ko on mo yanni heferaagu sabran ɓernde mayami on yanni to heferaagu sa ɓernde makko ni fa alayhi fayda no gadabun ticcere min allahi moɗe kamɓe wala no adabun adi noɓe neɓe mawnude donc neɗɗo noon ko forcete ko wowlugol ɗum ma o huwa ɗum amma ka ɓernde neɗɗo forcetake ka nder ɓernde donc karma ko jenen yuri naftere oɗo hadis yaajugo yurmede allah men wonde yurmede makko min no addi tikkere makko nde donc yàlla yurmini igane fo oɗo hadis wonde huugol huunde e falgere neɗɗo nangguete sakol suuɗ ko wontude tedande ko harmi on tigi huuwi sigate ko harmi on tigi hiiwi bakkate fawakino kaffara fawakino konko no jambo yoni mo falɗiɗi yoni ñaami ko harmi bakkate fawakino kaffara fawakino bonnata dewal makko ngal kadi amma so kadi ko waɗɗino on tigi addi ko faldi o acci ko duwanno waɗde
hare bakkata ko wakimo ko acci ko kono noon no waɗɗimo nde o wattata konko ronki par exemple joni falja joni ka juldema acca fatiya bakkat wakimo ko faljuɗa kon kono noon a watte ko faljuɗa kon donc bakkata ko wakima ko faljuɗa kon kono noon a wattay voilà si tawi koko harmi bakkat wakima ko huhuɗa kon kaffara ko wakima bonde fadel nangal kadi si tawi noon hara ko waɗɗi acciɗa ko farilla acciɗa bakkata wakima ko faljuɗa kon kono noon no waɗɗima yo a wattu konko acciɗa voilà ɗum ɗo ko faama voilà joni noon kadi ɗum kadi wonde kala forsiraɗo huude kala forsiraɗo konngol ma gollal ko nangitirtaki sabu ngal nak mastukuru haɗa konko ɗo forsira ɗum ɗon no mofti laati forsande nen ko huwugol hunde ma ko gollugol hunde ko wowlugol ma ko yani ko konngol ma ko kuugal koko wowlete ma ko huwete si a forsama ha a wowli haala a nangitirtaki si a forsama ha a wuuwi goɗɗum a nangitirtaki ɗum noon si tawi laatete ko forsaɗa kon ya huwu hara ko haqqe neɗɗante ɗum ɗon a nangitirte si a forsama ya fii goɗɗo a nangitirte ɗum ɗon si a forsama fii yawar goɗɗo a nangitirte ɗum ɗon donc sellata ka forseɗa fii yawar goɗɗo ma forseɗa ya jini ɗum ɗon masata karno ko ɗum ɗon ala nder tan donc si goɗɗo forsima fii yawar goɗɗo wakkilo am maaya hara o warade yo forcé ha am maaya ko ɗum ɓurma moƴƴande mbi a forsugol forcéde wara goɗɗo ɗo ko famugol koy ina woni força an si a forsama si même si ko a militaire te mbi an forcé fo wara kaaɗe on leyna fortude e wayede ko to e toon haray sariya warama si tawi woni a warimo haray sari islam on no waruma an kadi joɗɗina kadi ko yiide jahannam c'est pourquoi a force taake si ya wonki goɗɗo sino wonki naati andadira rori usani wi wala yumkin wala yajuz newota ko daganta ko lil insan neɗɗo an yastagoɗi nde o heddinta hayata gurdam makko ɗam bitilaaji sabu bonnugol hayruhu ɓeyna kan o bonna gurdam o heɓi o wara goɗɗo fii o wuuro l'islam jaɓata ɗum warugol woɓɓe fii o an wuuro no sella an kamaya fii woɓɓe wuuro sohta wontina kin fii woɓɓe wuuro ndaari seydna aliya karramallahu wajahu nde heefera ɓen arno fii warugol nelaaɗo ko honno seydna aliya kanko waali noon ka danki ka nelaaɗo waali noon ɗon heefera ɓe naɓe warugol nelaaɗo fii si warti kanko o ware yeeɗa no haani ka watta yiila haray neɗɗo on ko yo wuuro yo wakkilo ɗon ɓeɗe fi yoɓɓe haara yo fi yoɓɓe ɗon o weele fi yoɓɓe haara o maaya fi yoɓɓe wuuro ko ɗum haani noon har noon ɗo julɓe ɓen gurnan julɓe moƴƴuɓe ɗon gonɗinɓe ɓen ko ɗum faanda haray nelaaɗo naaki inna allah tajawaza bi allah yawtanilan an ummati nga moftan alhata faljere woni sen heɗitugol ko mastukuri haala e konko ɗo fosira